سلام كورات تخالتي نلوم دما نتم قنقو هولند مهار زلنا اب تمرتنا زحجوزنا بلصات حسابات حيزه مصلخو مساي صنحو بمقدام من قاعد احمد صخم اب چانلات فيديوهات نريو نتم قنقو هولند مهار زلنا اب تمرتنا زحجوزنا ازيان بلصات حساباتن حتتاتن ايوم نزي مدب زي نتكاتلو لايك سبسكرايب نقولكم بتسب نتكونوا بتحتنا حتكم اب موداتا دما نزي فيديو زي تفاتيخمو لايك سبسكرايب نقولكم اريتكم اب كومنت يقدفلناهم نابلمنا نجمر مبارنا زمنا لما انت ملو حسابات قسيلنا حدا بحد رايم اذا مجمرتا انت يبلنالو laten we volgende week een kopje koffie drinken laten we volgende week een kopje koffie drinken is maar انتي مارتيو ابدمت سومون حانتي كوبايا بون نستي بلنا لا مارتيو laten we volgende week een kopje koffie drinken ابدمت قرام سنبت مارتيو نتقرام سنبت سومون زلو مارتيو laten we volgende week een kopje koffie drinken ابدمت سومون حانتي كوبايا بون نستي laten we volgende week een kopje koffie drinken. Laten we volgende week een kopje koffie drinken. أودمت الصومن حنتكو بيابون نستقلنا لمايتي. اتخالا ايدي ما انتهينا له. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. إذا مرتا مايتي. إذا صومن ملو بملو مدبير الليل بلا مايتي. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. إذا سمون ملو بملو مدب يبلين إبلان الله مريتي. Ik heb dit weekend helemaal geen plannen. إذا سمون ملو بملو مو مدب يبلين إبلان الله مريتي. تسلسل ما تبلنا رأيه. Ik probeer me op mijn werk te concentreren. Ik probeer me op mijn werk te concentreren. إذا مرت مرتيو أبصر حي كذب يفتن الله هو إذا ما يسعر الله هو لنا لما يتي. Ik probeer me op mijn werk te concentreren. Ik probeer me op mijn werk te concentreren. أبصر حي كذب يفتن الله. أبصر حي كذب يفتن الله. Ik probeer me op mijn werk te concentreren. أبصراحي كده بيفتن الله. ترى بعد ما تعرفنا له. Ik heb mijn telefoon thuis laten liggen. إذا ما رتميتي. تلفوني أبغى زاجي في يابلنا له مايتي. Ik heb mijn telefoon thuis laten liggen. Ik heb mijn telefoon thuis laten liggen. Laten liggen. Ik heb mijn telefoon thuis laten liggen. Telefonie أبغى زاجي في يا. اوكي زدما نقال حساب نرى زدما انتبهنا له maak je geen zorgen het komt wel goed زدما التميتي maak je geen zorgen het komt wel goed اي تشغل كله تصبق خون ايو يبلنا زلو كل نجرس كستاخل ايو maak je geen zorgen het komt wel goed اي تشغل كله تصبق خون ايو اي تشغل كله صبق خون ايو maak je geen zorgen het komt wel goed اي تشغل كله صبق خون ايو اتخلى دي مانتينا له geen probleem dat kan gebeuren dat kan gebeuren geen probleem dat kan gebeuren dus maar تميتي تصقم يبلون كمو خقاتم يخل ايو geen probleem dat kan gebeuren dat kan gebeuren تصقم يقولون كمو كقاتم يخل إيو. Het is zelfs de man te benalo. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Is maar tameti. Ntai malat kamu khanu bilkir ay tarad annen iyo. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. انتهي مالت كام خانو بلك اي ترد عنن ايو
ወይ ድማ ይተረዳእን ዘሎ ik begrijp niet precies wat je bedoelt እቲ ራብዓይ እንታይ ይብለና ኣሎ kom snel anders komen we te laten kom snel anders komen we te laten እዚ ማለት ተማይቲ ቀልጢፍካ ንዓ እንተዘይኮይኑ ክንድንጉይ ኢና kom snel anders komen we te laten anders komen we te laten kom snel anders komen we te laten ቀልጢፍካ ንዓ እንተዘይኮይኑ ክንድንጉይ ኢና ኦኬ እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik heb een heel andere mening ik heb een heel andere mening እዚ ማለት ተማይቲ ኣነ ኣዝዩ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለኒ ኣነ ኣዝዩ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለኒ ik heb een heel andere mening ik heb een heel andere mening ኣነ ኣዝዩ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለኒ ik heb een heel andere mening ik heb een heel andere mening ተኻላይ ድማ እንታይ ይረና ኣሎ ik sta volledig achter je beslissing ik sta volledig achter je beslissing ik sta volledig achter je beslissing እዚ ማለት ተማይቲ ውሳነኻ ሙሉእ ብምሉእ እየ ዝድግፎ ik sta volledig achter je beslissing ውሳነኻ ሙሉእ ብምሉእ እየ ዝድግፎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ik sta volledig achter je beslissing ውሳነኻ ሙሉእ ብምሉእ እየ ዝድግፎ ik sta volledig achter je beslissing እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik zie het anders ik zie het anders ik zie het anders እዚ ማለት ተማይቲ ኣነ ነዚ ብኻልእ መንገዲ እየ ዝሪኦ ብኻልእ ኣረኣእያ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ብኻልእ መንገዲ እየ ዝሪኦ ik zie het anders ik zie het anders ኣነ ነዚ ብኻልእ መንገዲ እየ ዝሪኦ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik kan er niets aan doen ik kan er niets aan doen እዚ ማለት ተማይቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ik kan er niets aan doen ik kan er niets aan doen ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ik kan er niets aan doen ኦኬ እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik wist niet dat je hier was ik wist niet dat je hier was ኣብዚ ከም ዘለኻ ኣይፈለጥኩን ኣብዚ ከም ዘለኻ ኣይፈለጥኩን ik wist niet dat je hier was ኣብዚ ከም ዘለኻ ኣይፈለጥኩን ik wist niet dat je hier was ኣብዚ ከም ዘለኻ ኣይፈለጥኩን ተኻልኣይ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik zal er rekening mee houden ik zal er rekening mee houden ኣብ ግምት ክእትዎ እየ ማለት እዩ ik zal er rekening mee houden ኣብ ግምት ክእትዎ እየ ኣብ ግምት ክእትዎ እየ ik zal er rekening mee houden ኣብ ግምት ክእትዎ እየ ik zal er rekening mee houden እቲ ሳልሳይ ድማ ንርአዮ እሱ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik neem de verantwoordelijkheid op me ik neem de verantwoordelijkheid op me ሓላፍነት ይወስድ እየ ሓላፍነት ይወስድ እየ ik neem de verantwoordelijkheid op me ik neem de verantwoordelijkheid op me ሓላፍነት ይወስድ እየ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ laat me even met rust alsjeblieft laat me even met rust alsjeblieft ሓንሳብ በይነይ ግደፈኒ በጃኻ ሓንሳብ በይነይ ግደፈኒ በጃኻ laat me even met rust alsjeblieft oké እዚ ድማ ናብ ሰገና ኣለና እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ik moet nu echt naar huis gaan ik moet nu echt naar huis gaan ሕጂ ብሓቂ ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ኣብ ትግርኛ ገዛ ዝብል ረሲዑ ኣለኹ ይቕረታ ሕጂ ብሓቂ ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ik moet nu echt naar huis gaan ik moet nu echt naar huis gaan ሕጂ ብሓቂ ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ik moet nu echt naar huis gaan ik moet nu echt naar huis gaan
تخالع دي ما انتبهنا له. Het weer is vandaag veel beter dan gisteren. Het weer is vandaag veel beter dan gisteren. እቲ ኩነታት ኣየር ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ይሓይሽ. Het weer is vandaag veel beter dan gisteren. እቲ ኩነታት ኣየር ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ይሓይሽ. እቲ ኩነታት ኣየር ሎሚ ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ይሓይሽ ማለት እዩ. እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ ይብልና ኣሎ? እቲ ሳልሳይ እንታይ ይብልና ኣሎ? Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. እዚ ማለት ማለት እዩ ንሱ ጽባሕ ክሕግዘኒ ቃል ኣትለይ እዩ. ንሱ ጽባሕ ክሕግዘኒ ቃል ኣትለይ እዩ. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. ጽባሕ ክሕግዘኒ ቃል ኣትለይ እዩ. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. ጽባሕ ክሕግዘኒ ቃል ኣትለይ እዩ. Hij heeft me beloofd om morgen te helpen. ተረባዒ ድማ እንታይ ይብልና ኣሎ? Ik heb vandaag veel dingen te doen. Ik heb vandaag veel dingen te doen. ሎሚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክገብሮ ዘለኒ. Ik heb vandaag veel dingen te doen. Ik heb vandaag veel dingen te doen. ሎሚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክገብሮ ዘለኒ. Ik heb vandaag veel dingen te doen. እምበኣር ዝኽበርኩም ተኻልቲ ነቶም ቋንቋ ሆላንድ ንምሃር ዘለና ዝሕግዝ ዝበልክዎ ሓሳባት ኣምፂልኩም ኣለኹ. እቲ ቪድዮ ድማ ናይ ለማዓንቲ መደብና ኣብዚ ወዲኡ ኣሎ. እንተፈቲኹሞ ላይክን ሰብስክራይብ ገርኩም ርኢኹም ድማ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግደፍለይ ማለት እዩ. ናብ ቻናል እዚ ሓደስቲ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ገርኩም ኣብቲ ደወል ኖቲፊኬሽን ገርዋ. ናብ ካልእ ቋንቋ ሆላንድ ዝመሃሩ ሰባት ድማ ሸር ብምግባር ኣካፍልዎም. ክሳብ ኣብ ቀጻሊ መደብ ዘረኽበና ሰሰናይ ንዓኹም ኣይሳነና.